Bak sen gelirsen o baştan da yıkıla asla girsen. Uzun neçə nəfər şeyliysən. Belə yox ama o şey cığırlar var. Koyacak bir şey yok. Çok sağ ol. Kopya şeyi de onun şeyi. Bilgisayar ilgilendi. Bir bak değil de. Olsa bundan da başkasıdır. Katlı olur. Ne yaxşı. Gel. Gel anam bacım gel. Gel gör Aynur xanım haralardadır. 8 noyabr 2025-ci ildə Aynur xanım gəldi Xarı Bülbül zirvəsinə çatdı. Bax Aynur, nə tərdi işlər? Çok güzel. Dayso vışı, deməm vışı. Aynur oy, zirvəyə az qalıb çatırıq. Davay. Ya az kaldı. Az kaldı. Dağ keçisi hamıdan birinci qalxıb düşürür. 83 metre kaldı belli olarak. Mesafe de hardasa 200-300 metre. İşte də.